Thutha wa ihinda iraya ria Njuragano kuria aria marekwirwo gukorwo magikuruhania na ciiko cia arogi gukorwo irugamite, riu Njuragano ici ni icokereirie kaunti-ini ya Kilifi kuria andu kihiri moragitwo kwa ihinda ria ciumia 2 hituku. Magikumithia Njuragano ici, atongoria gicigo giki ni moritie muingi wa guku gwithema na ciiko cia kuruta aruna mioyo iguru ria mehubu ati maya gukorwo magikuruhania na ciiko cia arogi. Na haya mambo haswa katika hii sehemu yenu ya Ganda na hizi pande za Malindi kwa jumla, haya mambo yalikuwa yameanza kusahaulika. Tulikuwa sasa tunaanza concentrate ama kuweka muhimizo zaidi katika zile sehemu nyingine, sehemu za Magarini, Rabai, Kaloleni, Chonyi. Huko ndio ilikuwa bado, na hata huko pia tunafuraha kuona kwamba mambo haya ya kuua watu na mara nyingi wazee kwa shutuma za kwamba ni wachawi, hayo mambo pande zile nyingine yamekwisha. Ihoya riri rigiikio hindi ya mathiko ma ndama Charo Mwaringa, mutumia uria wahithukiirwo gwake mucii kiumia kihitiku mathaa-ini ma thaa imwe cia hwa-ini, na agitemangwo iguru ria gwikwirwo agikuruhania na arogi. Kifo ya mama imegusa maisha ya watu wengi sana ambao ni majirani. Kwa hivyo mimi tu nawaambia wale wengine ambao wamehusika wakumbuke Mungu. Si haki na si sheria kutoa maisha ya mtu, haijaandikwa hivyo katika maandiko. Ni masikitiko makubwa sana. Kwa hivyo kwa watoto wa mama na ndugu, poleni. Hilo jambo kusema kweli sisi tumejishtumu kwa njia zote zile ambazo zinawezekana, na tunataka serikali kuu ambao wanahusika katika mambo haya ya usalama wa nchi wachukue hatua kali sana. Hakuna huruma, wachukue hatua kali sana. Kaunti ya Kilifi ni imwe ya kaunti iria ciiko cia andu gwikuruhania na arogi na uragwo ikoragwo ciakirĩirie, gukirikana guku mutumia mukuru wina mbui arahinyiririo kuhaka njuĩrĩ rangi muiru ndagekwirwo gukorwo agikuruhania na ciiko ici ithenya-ini ria guthaitira muoyo wake. Aria angi nao magitiganiria micii maturite miaka miingi. Tabaka mbalimbali Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwagi.